Om Swastiastu. Idedane para semeton sareng sami, Bapak Ibu guru, para siswa, sanedahat uang yang titiang, taler mahasiswa dwi, titiang Nyoman Suwije, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, ngaturang ngerasa pengayu bagya, majang ringi desang yang widiwase, duaning rauh mangkin iraga sareng sami kena rahajeng. Gar gitu mana titiang presiden muali malih ke cuno ring channel YouTube ini pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Ring galahir saneluwi hayu puniki titiang jagi ngaturang imbe. Asa punapi ngawitin melajah utawi mepaurukan metemang Bali indik pupoh ginade. Itu dane sanedahat uang yang titiang duaning pupoh punika kaiket antuk pada lingse guru dingdong nyane patut kewesayang pisan. Artosipun Bapak Ibu guru rikalo ngajain murid-murid metemang pupoh ginade, para siswane mahasiswa semeton sani meled mangdewaget metemang pupoh ginade kedasari nantuk titi suara ding dong dong ding punika sane pinaka dasar. Inggih, pupoh ginade sane jagi anggen titiang ring galahi puniki sane ketah kepireng ya. Ini edo ngaden awak bisa. Ning ning nung nung neng nang nung nung ada ngaden awak biasa ki tembang celocodan nung dang neng neng nong nung neng neng dapang anak kengadani nong 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 neng nong neng neng gagin nanek muka nyampak neng nong 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 neng 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 nong neng anak saya tumuh luwur nong 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 neng neng nong neng nong neng ilang luwuk abawa kata neng nong neng nong neng ya de nerire neng 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 nong neng nong nong neng nong neng liu anu pepelajaran ini puniki apada pupuh ginade sani nganggen temang ginade lingar petang. Nggih, apada puniki nganggen basa Arab. Ado ngaden awa bisa basa Arab. Narari sapunapi rikalaning jagi ngartos pupuhe puniki. Nah rikala ngartos patut idedane nganggen basa Bali alus. Nggih. Upami titiang enten uning
manjangan pisan duwenang sakewanten guru dingdong nyane sampun patuh. Nah, daler puniki duaning sekaralit ke bawah sekar mau cepat memaca papat petang suku kata petang wande ngewilet petang wande ngewilet ring jawi ke bawah mau cepatan. Ye, pupuh ginada puniki silih tunggil pupuh sanewenten mangkin ring Bali asli Bali nenten wit saking Jawi. Nah untuk punika pupuh ginada puniki akeh pisan wenten versi kedan. Versi tembangnya nih luwir tembangnya nih silih tunggilnya nih linggar petak kadiwawu. Wawanin titiang melihat pisan ngiring mesareng-sareng melajah. Ada ngaden awak biasa. Artosipun inggih idedane semeton sareng sami nenten pisan kocap dados utawi becik yening merasa ngangkenin pedewekan wikan utawi dua dapang anak kengadani sampunang pisan ngangken pedewekan wikan ini wikan miwah nentene bangyang mangne semetone tiosan sane ngewastanin gaginane buka nyampat urip iragani rikiring maya padering jagati tan penah sekadianake sane meduwe suwagina pinako tukang sampat tukang sapuh anak saya tumbuh sapunapi suwagina anak pinako tukang sapuh janten serahina pacang wenten lelu pacang wenten misane patut kesampatan ilang lu abok kata yening sampun telah santuk nyampatang selewiring sampah lelu punika kantun wenten ebuk wenten abu sane taler pak malih patut kesampatan ya den rire lamun api jawirian anake lamun api jawikan utawi doang ririh anake liunu pepelajakan sayu wakti wanta Saraswati aji kuruhan punika memah kaditoyane ninten telas-telas pacangan tuk melajakin napi malih iraga wawak ide kuning janten kantunake sane patut kepelajahin idane sane dahat uang yang titiang sapunika pinake imo rikalaning melajah uruk metembang Bali utaminipun pupuh inade lingar duwenang kekirangannya nih angin wantah pinake imo geguat bantang rikale mepulukan mogi-mogi mopi kenal kadia sapunika titiang uning ayang ampura
manduk ring kekirangan nyanyi matur suksemo puputang titiang antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.